Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur Bian, haray ko min iloba, ilo ila diaspora africaine. Hande, hewten do kadi, ko dimanche 23 novembre 2025. Solidarité pour la Guinée. Donc, hande kadi communicam ben hewti do. Hari me wairi arde. Donc, voilà, haray, hande no me arde drapeau la Guinée, hein? Rouge, jaune, vert. Voilà. Donc, haray ko teddungale mom. Haray mi présente do den communicant be wonbe do ben. Voilà, micro s'il vous plaît. Micro s'il vous plaît. Voilà. Micro s'il vous plaît. Bapa Jamiu, micro. Voilà, haray mi fuddara Bapa Jamiu. Mi ara Mohamed Diallo. Mi ara voilà, iden jogi do den Hadja Nene Galle depuis l'Allemagne ko hande be fuɗɗi natude do. Iden jogi do Saykou Oumar on ɗon iɗo handi mo Tidiane la puissance. Jogi do Hadja Maimouna depuis l'Allemagne aussi. Modi Kindi depuis le Portugal. Fodea Image depuis le Maroc. Voilà, Emin. Hande ko menen do woni do. Donc voilà, haray nous sommes 9. Haray mi jonna do kongongol. Déjà Bapa Jamiu fuɗɗo. Haray hiwro on après non si arten e ɗum on. Haray mo be mon waɗa hiwro après non yiltito ɗen fuɗɗito ɗen no hiwrodiral ngal no jonnira ɗon haala kan non ko non yiltiroyto ɗen. On commence par Bapa Jamiu. Après, on viendra sur... oh non, pardon, on va commencer par Tidiane, la puissance. Après, Yaren, non. Tidiane, vas-y, s'il te plaît. Ok, monsieur Yilo Harani Salmini, Salmini Kala, on darde ma gentade nder lalagalad nangal, ande de gandi réseau di force majjon kwa honto fewni. Aray e waɗay ɗo artel cewo e daɓɓo e ɗum ko pijji fewndiɗi e nde ñalande men nde wonɗen wadde o vidéo ɗo ɗum ko dimanche 23 novembre 2025 e haray monsieur Yilo ko fii kañoto men on taw si aro en fii ko fewndi ni mamon ko ɓen gaɗon koore daka e mangina joni par ce que yi vidéo ji audio ɗumaji photo ji buyno no jinda ɗe balɗe ɗo ala ko mi ben ala wolde fimo donc bangina dum do doji e haray donc ko humudi kon le national pandela le jenti mati jam ok ko humudi kon ferme micro voilà c'est bon voilà alors voilà donc c'est bon haray ko fi kanyoto men on taw titron on dara titron ka meso yiro do no sendita ka kongol no sendita ka Tidiane on dara ka story jidin men wada e mun ka groupe aji kadi WhatsApp fop no don wandi fi o kanyo do ko innen kon ko fi labudaji men ni se inni no labudaji men ni ko fi piji ko fewti en ko kala ko ari ko tawata Nadez Diallo, tu peux m'appeler, hein? Tu peux m'appeler. Le numéro est affiché là. Au moins ko wawete gettere théorie on en yalta e mun sera ide ɗuɗi théorie yimɓe ɓe nana ɓe na ɗo no ɗum ɗon waɗirni wattitirni honno gueɗe tew mais joni noon mbuuɗi ala fus ala hande haysa hande ɗe gandi ala ko watta haray mbuuɗi tawaka ko aduna capitaliste wonde hay pus a wata wadde hande saare aduna haray mbuuɗi tawaka ko ɗum minata yette ɓariɓe toñeɓe ɗo kene l'islam inna l'islam no yamiri yo rewɓe na yette ɗum ko gonga kono ko seyɗa mari feere mum si ala feere mum ƴettu gooto hay on gooto so ala feere mum accu ɗon par ce que ko fewnden no ande hari mawɓe men ɓe ƴettere on tato nayo ko gonga kono anden on sahay ɗon ɓe ala yoɓude éducation ɓe ala sodde ñamete ko ɓe yawɓe rema raɓɓen tigi e gonɗa ɓe ƴettoɓe ɗum anno mais joni noon sahay pijini fof ka jiifoma kun tekka fus a wata gaynde donc hande kadi kala ko faalaɗe wadde kala ko miiji ɗen fi ittugol mone fi wallitagol on faami si mbuuɗi walaki ko fus
donc himɓe woɓɓe no landade ko honno woni ko fi honno woni fi affaire o kañotto mi yetti ko minen wonɓe ɓen ɗo fof ko men yimɓe hoolaɓe yettude Allah e communauté o so tawi no woodi wawɓe hoolade ɗon wawi contribude so tawi on hoolaki ɗon wawi wonde kon hoolaki ɗon de toutes les façons min forsata hay e wonki fii ko tawata kon pellet ko fi hoore makko minen wonɓe ɓen taw kaka kañoɗɗo minen timmen ƴettude ka jiifaji amen lewru kala men contribua min wallina par ce que ɗum ɗo ko en faala woni haray goɗɗum no waali mbuɗi no woodi so yi hannde fuu suwata gasude ɓaawo mbuɗi hay laamu e hoore mum wawata gasude ɓaawo mbuɗi ɗum tourne autour de l'argent ɗum ɗon ko aduna on wayiri noon so ndaari ɗo hannde yimɓe no doga no jokka cnr dore fenade ko par ce que ko jeɓum ko mbuuɗiɓe faala ko otoñeɓe faala ko privilège ji ko fito ɓe dendoñi contre ji maɓɓe ɗimɓe faala ɗum fof ko mbuuɗi wakkilo ɗen hara ɗen mari ko ɓaaroɗen donc information ji ɗin fof ɗo sénégal woni guinée woni angola woni centrafrique on to woni états-unis so ndaari ɗo woni côte d'ivoire so ndaari ka titre vidéo kamɓe so ilo ɗo ila diaspora on yiyay ɗon information ji ɗin fof numéro ji ɗin fof e kamen linkonno noon ɗum ko lien on kala faalaɗo kamen wallude hara ko online haray iɗen torondiri wallindirgol fiyo kañot no yarra yeeso ɗimmum ɗum e so ilo ko fi affaire o koko nawolede o chercheur e yi délégation spécial o e ɗaɗe honno mamu ko ɓenta ɗon honno ɓenta ɗon poore daka délégation spécial mi ɗaɓɓita ɗo tinna de poore daka voilà j'ai retrouvé par ce que hanki min ɗon mi publiuno mi winduno mi waɗi photo ji ɗi mi pose interrogation honno woni fii e ɗin ɗumaji ɗon heno ko ɓe windi ko Béni, ce samedi 8 novembre 2025, nous avons procédé aux côtés de nos valeureux ressortissants de la remise d'un important lot. Non, on y a photo, on a quand on manda so be supprimi, hala be supprimi kanyu dumo. Ko fi affaire be charger fi affaire be wanyobe, inete men wanyobe. On y photo ji dum no jindude moƴƴa yimɓe ɓe nanni donzo ɓe naati e nder fuutare ni ɓe joƴƴini bureau o kono par après min on mi tefuno mi noddi e woɓɓe ɓe mi anndi ko ɓe pooreɗa ka mamu fi informagol ɓe yewtidi ɗon e yimɓe ɓen ɗon addi jaaba o e ko humodi kon e fee ngo joƴƴingol on bureau maɓɓe keso e waañoɓɓen e nder fuuta o mani ka ɓe nanna ɗum nde donzo donc jonnon ko honnum ɓe mi wi'a e audioji e yewtere kadi téléphone e woɓɓe ɓe inni wo nayɗi no wujjeede to moƴƴa e nder mamu on yette ɓari ɓe nande paɗoye mum no heñi ko yiɗon mboɓe ƴettanayi yimɓe donc waray e yewtere maɓɓe ko ɗum ɓenni o sous préfecture kala e nder mamum on yo ɗaɓɓu yimɓe ɗiɗo représentant ɓe ɗiɗo ko ɓe waɗa bureau fii e hiwgol nayi yimɓe ɓen e nder fuutare ni ɗum noon noon ɓenni ware ko waañoɓɓen ɓen noon haray no yamira organisagol haɓe aran kamɓe tuusuɓe ka burule fiyana so ɓe fotti e yette ɓari jon ɗo ƴettude nayi goɗɗo ɓe ndaara honno o heƴirta e juuɗe ɓe waɗa mo e konti saria o kono ɗon noon kadi min wawa tawride noon o aray sina jogiiɓe aala on noon ko ɗe pinkaje ko ɓenta kon les fusil de charge ɗum ko pinkaje waañoɓɓen ko ɗum ɗon information iwi ton ko ɗum ɗon noon e hoore mum hatta ɓurte vérifiude par ce que confusion jano waɗi e mum woɓɓe nannude ko woɓɓe ko donzoɓe iwri hoto guine ari woɓɓe no inni ko donzoɓe ma onno ko mande jalo ala wo ko alaji kala to wolede mais yeƴƴiɓe mi yewdiɓen ɗo ko ɓe inni wona ɗum ɗa c'est que ko kamɓe ressortissant on ton kamɓe ton haaldi joƴƴingol ɗo bureau ɗo wonande manu ko laamu ngun impliqué mum maɗum ko woɓɓe go ɗumanni aren ɗo kono ɓe yewtirlan noon mi ala inde kon ɗo woni gonga man ɗon nan ɗo woni gonga ko woni ko ɗaɓɓinangol yimɓe ɓen seeɗa fii yewtireji kona waɗede kon e affaire e ɗi photoji wonɗi jindude inna donzoɓe naati e nder Fouta Dialo on ɓe naati e nder mamum o inini ɓe jooɗi pore daka ɓe wadde ɗon golleji maɓɓe kamɓe ɓe ni nano kamɓe ɓe woni wonde ko c'est juste cette précision que je voudrais apporter kono ko en wattan tout yiile
hande nafi affaire fuuta ton hande guinéen o nafi pullo o nafi maninka o nafi soso hande guinéen ko façon ɓe ɗiɗo woni guine ko guinéen ƴettani ɓen gonga e nundal e pijino yarra yeeso e guinéen ɓe tewtuɗu ɓen fenande e jiiɓure nder leydi men ndi par ce que so ndaari hande fulɓe ɓoyi hande no tawiti nde fenande ɗi jeɓoyi ko ɗum on no wolde ɗo ka deɓi ɗi mbuuɗi fiyeɓo ko privilège hande a wawata fottude goɗɗo e nder fuuta ko ɗum ko ɓen no min komi dimo min komi duma pullo dimo hande ɓenno toon fulɓe naafigi no toon maninka dimo no woodi maninka naafigi no woodi soso dimo no woodi soso naafigi no woodi ndaare hande wono papa koli en koni wadde monsieur ilo ndaare hande wono KPC en koni wadde ndaare hande wono ɓesien ɓe wondunoɓe e mamadi e hono fa konde puusuɓe alpha en troisiéme mandat ndaare hande golle maɓɓe hande ɓe fof maɓe dari ɓenni oui à Mamadi Doumbouya c'est pas oui à Mamadi Doumbouya c'est oui à nos intérêts parce que tout ce qu'ils sont en train de faire c'est lié à leur intérêt donc ko fiiɗum hande ko woni e prix nawo hay fi ko naynede ɗo non non wona donzo na gonga na ɗum mais few simtuɓe on bureau ɗon ils ont quel rapport avec le pouvoir c'est là où il faut se poser woɓɓe yo ferman e micro on ka WhatsApp c'est là où il faut se poser des questions c'est là où vraiment il faut se poser Madouri ferme micro Madouri Allemagne c'est là où il faut se poser des questions monsieur Hilo est-ce que o bureau joƴƴinaɗo par ce que o dossier ɗo ko numonoɗan ni to yimɓe ɓe sikku arayi en deƴƴa e hoore makko en katoto ha hande ko laaɓi poy e yewtide kamen e yimɓe ko tawata ko yimɓe wonɓe impartial haɗa ɓe ala cenne ɗen fof par ce que mimi fuɗɗike déjà enquête janni fiyannugol fiya fe bureau bien que jibinande mamu inni men ko ɓiɓɓe fulɓe tigi waɗi on bureau ɗon o nawnandema on ko yimɓe yewi nokkugol ari o na kadi o laamu mum joƴƴini kono ɗum e hoore mum on va vérifier profondément pour se rassurer e ngaroya ka men humpintina jama o ko honɗum woni conclusion on e dossier o par ce que hande jiiɓuru ɗum en jaɓatandu na e fuuta ɗum en forêt en basse guinée en moyenne e honno en guinée forestière partout ko yiɗen jiiɓuru ene doit imade démasqué parce que tout ça ça ira contre l'intérêt supérieur de la nation laguinere ko ma katoɗen ndi leydi ndi ni wona e hoore lawol moƴƴol wona fi intérêt personnel ko intérêt personnel o kala men noon no jokkude golle o mum jokka ɓeygure mum kono so yiyande buyno doga ɗo no ya Europe no ara Amérique ko tawde européen e américain ɓe accutuno intérêt personnel ɓe jokki intérêt leyɗe maɓɓe ɗen haa ɗe woni leyɗe tawata ɗatte no woodi ko ñamete no woodi ndeygu no woodi golle no woodi sariyaji no woodi ko ɗum yelanɗen Guinée si ko intérêt personnel monsieur Hilo vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux mini ɓe yaɓude ɓe faala wa honɗum ɗo wayni wa la plus belle fille d'un village tawata lamɓe ɓen fof paare no dogande enen ɗo fof enen ɓen communiquude ɓe jaɓalen jokkude nde fenade iɓe faala en o honɗum mais ene nayintiraji men noon e ndarde ko leydi ndin par ce que Mamadi e systéme makko on ɓe sinci fenade deƴƴen noon ko ma daɓɓitende e kadi to goɗɗo hulu innugol Mamadi doit aller par tous les moyens article 39 constitution mo ɓe waɗi on no autorise kala neɗɗo tawɗo sariyaji leydi no violede newnana immagol dartano leydi mum ndi o toon sikku goɗɗo ko fisir dale woni waɗande combat ko gandu sellu ko neɗɗo ko bano adama Aliou Ba ko neɗɗo ko bano adama Sindia Touré ko neɗɗo ko bano adama nawnare no waali mayde no waali enen ɗo fof koyen bano adama nawnare no waali mayde no waali découragement kan no waali ñande ko tudde wayinde joni yomo na bando nde joni noon si tawi yimɓe ɓe inni ko fi goɗɗo woni waɗirande piiji ɗi e ƴannon ɗon dari ko ɗum woni on daroto donc e gandu fi guine wona fi sellu c'est vrai sellu dale diallo c'est notre leader e on faala vraiment yo sellu ardo guine par ce que gandi ko gaynayɓe ko wawaɓe waltade leydi ndi mais on te sikku ko nde waɗande ko fi sellu on nde waɗande kamɓe tiɓe ni ɗum vous ne menez pas le combat pour moi vous le menez pour votre pays donc menum le combat kala ko goɗɗo woniri koye daro immoɗen kippiren fi leydi men ndi no heɓira moƴƴere ara monsieur le daro ɗo yaafo ɗum ƴetti tan jano ɓayara e mami tooni ka assalamu aleykum ok maaleykum salam ɗo on dey a ƴettiɗo tan min jonnima ɗo tan on fof joni ouais pardon acce ari miɗo fermi micro on donc voilà aray ɗum Tidiane merci beaucoup fi kala juuti mais c'était important donc on t'a écouté attentivement voilà haray joni haray en feƴƴa e Bappa Jamiu ɓay Allah waɗi o warno gaɗen kadi France ko meeting no wodi hara e piiji buy ko wawata expliquer de muɗum kanko kadi Bappa Jamiu micro
assalamu alaikum aray ko adi ko mi hiro ngo foppo ono wonɓe ɗo ɓe miɗo hiro Amadou Diané monsieur Iloba monsieur Mohammed monsieur Saykou ɓe sonnaɓe seniɓe ɗo hannde kañum Hadja Maymuna monsieur Kindi woniraɓe Portugal monsieur Tola monsieur Mamadou Wuri monsieur Galle haray kako madame Galle donc kako nene galle ok famandiri haray onon wonɓe ɗo ɓen fof kala momi wolaɗo inde mum haray ko on ɗon mi ɓuri kadi e weltanade haray on fof on hebrama on jarnama on weltanama on weltorama ko adi kon taw ko weltanagol monsieur Iloba darande komi yehi France ɗo komi yii kon himo wakkili enen ɗo fof hiɗen anndi taarika France ɗo hiɗen anndi ittiri wakkilare ko wonno ton kon koko surprise molanaɗo woni ko heɓuden ko tawata kon jama on wawi notorade no notori ni e kadi hay e goto kadi notiɓe ɗon ɓen hay goto ronkali heɓude ñamete maɗum ka jooɗo maɗum heɓa probléme e nder golleji ɗi foppum no organise bien haray e weltanto fédération France on e fédération ji yahuri toon ɗin fof kadi en ɓeyday kadi weltanade fédération Angola on sabandema himo tawa iruɓe ka ɓuri e woɗɗude ɗon kañumma e kanko Mamma Diang iwruɗo kadi Canada on donc haray kala ɓe ka iwri haray heɗotoɓe en ɓe fof maɓɓe ɗiɓe weltana yo Allah waɗa ara e fof men goto ɓe hewtoyi ka iwri toon e hoore jaam hayran wa afiya tan donc haray hiɗen ɓeydi weltanade kadi leader jomen on Elhadji Séddalle Diallo en torki Allah on e fattike mo yo Allah o waɗumo laamotoɗo lagine iɗen anndi no satti kono noon annde wondema wona Alhaji Séddalle Diallo tum heɓi sifa nde tumbere sattunde ɗo rewi annabaɓe ɗuuɗuɓe rewi e maɓɓe sattendeji haa sikke wonde maɓɓe wawata gaynde yettinde mission ji maɓɓe ɗin kono Allah waɗi ɓe yettinde mission ji maɓɓe ɗin donc haray ko découragagol ngol woni moƴƴa min komi jikkata en mi toro en surtout onon sukaɓe ɓen onon sewɓe ɓen o tawon décourage minen woɓɓe amen wona yon tewto men tewte men fiisi tawi min yewti ko wawata en wallitade hande hiɗen mankira mawɓe darantoɓe en minen noon no gasa si tawi woni on muññike men no gasa menen min tawoyte mawɓe darantoɓe on onon sukaɓe sewɓe ɓen sabandema e wawata yangodade wonden yurmodiren min accoya on sifa ko wona ɗen e accede comme ma ko menen min acca kon tawata hara min fewtay mawɓe ta koye wakkilo yaha du'ano sifa Mamadi Doumbouya en yaha du'ano sifa ɓe clamɓe wonɓe bonnude leydi men ndin tawata haray ɓe jogii sifa ɗi kanŋeje sifa Séddalle Diallo en Aliou Ba en ɓeɗo fof maɓɓe ko haanaɓe du'anede haanaɓe noddede fii joɗode e mum hara makko baɓe so tawno hara hande nun ka min hara mawɓe no considére no koɓe mawɓe men haray no fewndo mawɓe no organisade ɓe ɗaɓɓita hara ɓe waɗa noon ziyaraji ɓe yaaka Séddalle Diallo ɓe joɗodo e makko ɓe yewtida e makko baɓe fof ɓe ndaara ko honno woniri no fewndori fino wawi ren e yurde ɗiɗo soñjaji kono wayri ɓe waɗari ɗum ɗon no gasa ñande goo Allah on addana en waway ɓe waɗanden ɗum ɗon en torki Allah o yo Allah addan en ɗum kadi haray ko honɗum woni komi faala yewtude ɗo yimɓe wonɓe landade ɓe par ce que ɗum ɗo yimɓe ɓe no landade ɗum moƴƴa ko honɗum woni ko haalda toon est ce que ɓe wowli ko ɓe haani wowlude kon ɓe wowli ko ɓe haani wowlude kon mi anditinay ɗo jama on fii kadi monsieur Fadiga mawɗo men kadi o yewtuno toon o inni koyen ɓeydu wakkilade tawata hara ko yewteten kon tigi tigi piiji goɗɗi goo koyen mar ɗum ɗon koyen ekkito enen kadi margol par ce que sina ɗum ayɓe men ɓen ɓe waɗay jalnori e hoore men par ce que si tawi e wowli hunde wiye waɗay hunde koye tawara e wowlayde tum goɗɗi goo koye wolde tum waɗen ndiki tan eɗen anndi noon fewno ɗo nini o kañeto ko wonde e yewtude ɗo fimu jama on mi wi'ay jama o wakkiloraali wano haaniri noon e jama on no haani wakkilade fii ɗum ɗo sabandema sen heɓi mbuuɗi wallahi billahi tallahi sen heɓi mbuuɗi e waɗay ko wawde e wadde kon ko ɓuri e yawde par ce que ɓe ayɓe men ɗo ɓe suusata en kono noon sen ala hay hunde
kamɓe hiɓe jogii hiɓe ɗaynirde yimɓe ɓen jawle ko Allah hawti en kon kamɓe koye ɓe nokku tun ɓe ɗayna mo ɓe faala o ɗaynude ɓe fenana yimɓe ɓe ɓenna ɓe gollude ɗum ɗo ɓe wadde ɗum ɗo tatara hay hunde ɓe ala e wadde ko woni e wadde ko fof ko contraire par ce que konko ɓe woni e wadde ɗo fof ko termination ɓe woni e wadde koko ɓe tawino fondaɓe woni e kayitade donc haray koye ɓeydu wattade findinen jama o gani kadi jaɓa findinede sa inni goɗɗo immo o tawa acco ha hibbamo ndiyan so immo ka waali ɗon donc haray ɗum ɗon jama on hani e wallitade fii kañoto hay mo be men si waɗi ɗo ko fotuno hara hande enen ɗo fof min mone hiɗen harno heɓude mone enen kadi seytine wayde ɓe wi nene men en jibinali laamotoɓe hollen ɓe ɗum ko fende nene men ne jibini laamotoɓe par ce que goɗɗo meeɗa laamade lagine hara wona enen bambani mo o wawa naɓude laamu ngu no haniri noon donc haɗa eno hersini tawatara hiɗen ha eɗen jaɓande ɓe ɗum ɗon eɗen hani andinde ɓe ɗum ko fenan on noon ɗum andorto so tawi en jetti juuɗe men ɗen e waɗi ka jiifaji e yaltini jawle ko Allah on waɗani en ko en golli e wallini sifa wona ko kañoto ɗo e wallini ɗo ɗen e wawi dartade ɓeɗo ayɓe men par ce que ko joni ma ko ontuma ɓeɗo en andi ko ma enen e maɓɓe piren si wawen ittude gore yawre ɓe yalike en ha ɓe yalitike en si tawi noon ɗum ɗo waɗi ko ma faccodire si tawi woni gore yawre iwa ɗum wona suuɗe hande kadi en duwata kadi suuɗe ɗum mbiyama wondema mamadi ɗum ɓe il faut tout faire pour lui dégager on doit tout faire pour lui dégager on ne peut pas lui dégager en calmant on wawata dégasude mo hoore aray ɓen diɗɗi ko ma faccinteɓe ɓen waɗen ko hande wadde kon ko ma ɓe faccine si ɓe iwa ɗo ɓe wawata wiide ɗo nina joni on goɗɗum faccinta ɓe ko goɗɗum on faccinta ɓe wona jooɗagol tule ɗum ɗon en hana kadi wolde ɗum hannde kadi rewen heddo ngo so ngola rewte ngo non ɗo on joni ko forcé ma woliraden haqiqa haray min komi toroto onon sukaɓe iɗon andiri ono andirɗon noon o wuuri seeɗon maayi ko ma onon e sonnaɓe ko barki Allah e mum waɗi si tawi woni hande fi démocratie no wowlede tentini enen dariɓe ɓen wondi e IFDS wota en jaɓu sellalen diallo wona hara ka hersa ɗo ka lutta e mai wota en jaɓu ɗum yo Allah waɗu hara ko yahuɓe ɓen hersata en hara wona enen hersata ɓen yo Allah itto ka bogal makko lamen en sellalen diallo haray no woodi buy ko yewtete komi tori Allah on koye Allah o waɗu sifa ko waɗi France ɗo hara répétay ko go yaade ande wondema ala sellalen diallo ko haanaɗo wallitede mouradu moratande koye wona noon kanko wonden e waldude ko enen woni ko hoore men wonden e wallude par ce que goto ɓe no hani andude laggine ça appartient à tout le monde ça n'appartient pas à une seule ethnie ou bien une seule région donc kamɓe noon hiɓe waɗi ça appartient à une seule ethnie ça appartient à une seule région donc ɗum ɗon iɗen duwa effasude on tableau mo ɓe wengi ɗon ɗen duwamo effasude en duwamo yowtude anden ɓe drapeau on ko enen fof hawti drapeau wona maninka tun jeymo wona kankan tun jeymo ko enen fof hawti si ɓe jaɓa ɗum ɗon haray ko ma ittengore e yawre elle kadi ko ma ittengore e yawre oto en habboɓe hande kadi yeeso ɗo haray ko ɗo mari komi yewta ɗo yuri ko on fof yalno ɓantotimen ha abadan labadi waɗa barke wiɓe men ɓen o danda en boneji wonɗi yiilade hakkude leydi e kammu hara noon wona boneji ɗi falande wadde ɓe ɗi ɗin ɗo wi Allah waɗude hewtaɓe haray ko ɗum ɗo mari komi yewta fe on ɗon jarama. Voilà, Bappa Diame, merci beaucoup. Haray jama fou weltanama cœur guiding. Haray don tora partage gol moƴƴa, c'est très important. Andintingol jama gidi wondema o kañot ɗo ko fi poma hina fi hikkatum ma ko arata tum. C'est-à-dire ko yon andu wondema hay menen ɗo fo si men ala ɗo ɗum ɗo continue. Parce que en falaka hande kadi régime arɗo lagine wo hara koyo ƴettu banu adama waɗa ko ley teppe koyo ƴettu banu adama waɗa ko alana wonana ko falaɗen régime kala régime laamitotoɗo lagine hara ko teddinowo fi banu adama citoyen ɓe guine ɓen hiɓe doit andude wondema marɗo e mo ala ino doit participude ɗo o solidarité pour la Guinée ɗo c'est-à-dire mbuɗiɗi no sécurisa
kala mbuudi ko waɗi ɗon e ɗi numéroji ɗi yiwɗon ɗo ɗi hollita ɗon ɗo so naati ko page o yiyay no afficha ɗon numéroji ɗin fof no ɗon kala ko waɗu ɗon hara on fal jaali e ɗin numéroji ɗon hina dey on innu on nodday fi on confirme non si tawi noon ɗo jogii numéro an iɗo wala noddade inno adda noon mi capture ko waɗi ɗon kon ma ɗum iɗon jogii numéro bappa jami o waɗanimo capture ma ɗum wonɓe ɗo ɓen fou kala mo waɗanɗo ɗo capture on tigi no wawi hen addande on confirmation y a pas de problème si tawi ko ɗum faala ɗon mais son fal jaali e numéro windiɗo ɗo on ande mbuudi ko addu ɗon kon ndi yeehi ko ɗi hani yewde ɗon ça c'est très important yon andu noon menen komin communicant hina men trésorier mais ko honɗum noon meɗen joɗani en darani en ko duwa wonde ɗon par ce que ɗum ɗo na ko jiiɓete ɗum ɗo ñandere goo on innoya e jaka onon neeɓuɓe waɗali ɓen onon neeɓuɓe participali ɓen onon neeɓuɓe tambitaki fino ɗum ɗo dara on ninsoyay ɗum de par ce que menen déjà min immike min affichike min andini aduna Allah on fou meɗe woni prêt fiyo citoyen jo guinéjon teddine ko nder leydi makko ɗum ɗo noon ko wawi men kutude wo yo kutu men mais kono menen min engagike ɗum ɗo kala ko min nodda kadi aduna on min yahay min noto hara min hula hay fuy par ce que minen andi ko devoir amen on min woni wadde donc min andi goɗɗo go iwata nokku go ara waɗana men ɗum lagine wata wonde donc hande wano ngu laamu wigo no laami ɗo ɗi bandiji brakuɓe ndi leydi men fewdo ɗo himɓe no kellana ɓe fewdo ɗo kamɓe hiɓe fokkiti élection on yii on fof moɗon constitution on no waɗira noon référendaire mo ɓe waɗi septembre ɗo 21 septembre ɗo ɓe violimo c'est à dire ko ɓe huɗino kon ɓe windi chartiji kon ɗum ɗon on déjà ɓe bonnitino joni kamɓe tigi ko ɓe waɗiti kadi ɗo kesum kon ɓe wi ɗo hande kadi ko fuɗɗitagol refondation ça veut dire que ɗo kadi ɓe jiiɓi Mamadi Doumbouya ha joni ko kanko woni président o mais anda ko fi on ɗum présidentiel no fokkitana par ce que imo jogui kanko manda mo lannata c'est à dire ina basagol e constitution o kamɓe tigi hiɓe jogui laamu ngun hiɓe wadde c'est à dire hiɓe wadde pagaye hiɓe wadde c'est à dire no wawi wasitayi hawri ko film ɓe woni e juude c'est à dire kono ɓe faalira wo ko chaîne mo ɓe faala o nden ñande ɓe waɗa on chaîne ɗon c'est à dire yimɓe ɓen ara waɗa démagogie donc haray koye jama on andu wondema ɗum ɗo c'est du cinéma jama on onon ɓe jokkuɓe ɓe fof mino andi ko intérêt personnel jokkirɗon CNRD woɓɓe ɓen ko kulol par ce que Allah waɗi kulol e nder deedi maɓɓe ɓe hulay ha ɓe maaya mais il faut savoir une chose celui qui règne par les armes il périra par les armes ɗum ɗon y a même pas à discuter ɗum na e Mamadi Doumbouya fuɗɗoto Mamadi Doumbouya noon hiɗen faala mimmiɗo faala yo taw hara o wonay le premier président exécuté en République de Guinée parce que boneji ko waɗi lagine kon il c'est impardonnable Mamadi Doumbouya wataki pardonnede c'est pas possible hande on se demande quand on sort de ses choix quand on sort à la maison le matin guinéen ɓe si ɓe yaltay bimbi ko maɓɓe ɓe anda si ɓe artay ko suudu tu n'es pas sûr de revenir guinéen ɓe vit hande dans la terreur jama on fof no suti ɗum ɗon ko hommo non woni le premier soutien Il faut le rappeler pour les enfants de Cameroun. Je vais rappeler tout, Inch'Allah. C'est-à-dire, ko hombo no woni le plus. C'est-à-dire, pour me soutenir de Mamadi Doumbouya, ko hombe non. C'est-à-dire, c'est la région du Fouta. Malheureusement, en hebi daily, and then Fouta Diallo. Mais kono, on yi sifa koko sel balde wadi dokon. Koko bawuri wone wadde dokon. Ɗum ɗo waɗi si tawi jibinande Fuuta marɓe ndimu ɓen anduɓe wondema jiiɓata hoore mum tawetake ko leydi mum ndin jiiɓete ko menen inni on yari c'est-à-dire ko jiiɓuɗon kon on yaray par ce que onon on jeeya Fuuta on jeeya lagine on jam fike himɓe ɓe wonduno ɗon ɓen fop hande on inni wondema
ko sellu dalen accituɗon ko sellu dale woni gaynata on yehi on jokki bandiji. Fermez le micro s'il vous plaît. Micro. Fermez s'il vous plaît. Fermez les micros. Donc haray hono yantelam on a hacké musiben. Si je prends un peu le temps, je m'excuse. Mais il faut savoir que nous devons rappeler, il doit rappeler nous des diamants. Andina yimbe ben jokkube CNRD wonbe wadde o pagaydo e nder Fouta on hersini Fouta Diallo ina non onon tout. C'est-à-dire ko coordination ko halfinaɓe Fouta ɓen fo ko cadre ɓe Fouta ɓen fo on ƴetti on jogodiri on fo on jamfike ka jamfa mon ɗo non on yejjito Allah no woodi parce que si ɗon andituno Allah no woodi wonno wattano parce que on yejjitino Allah no woodi parce que Mamadi Doumbouya si waali ke maayi ɗo joni c'est terminé on foppu moɗon ko jamfi ɗon kon tedditiray on parce que hande hay fayɓe ɓen no andi ko hombo tawa ko ñoƴƴani Mamadi Doumbouya ham Fouta Diallo hande hersi ka hersa ko hersuɗen ɗo Fouta Diallo hande woni numéro 1 ñamoɓe genari e nder Laguine une honte nationale parce que ɗum ɗo on hari foppi no andira ɗum ɗo de Fouta Diallo hari hay goto andira ɗum ɗo Fouta Diallo hina ñamoɓe genari ko innete non toujours haray deeli no woodi mais kono hikka onon jokkuɓe ɓe politicien ɓe cadre ɓe malhonnête ɓe wiɓe no wadde politique et puis foppi no suti ɗum ɗo ina politique woɓɓe ɓe non ino faminana wondema koye politique wona musidɓe am sa wi e parti politique a yehi a tawti transition wonɓe wadde transition ko ɗum innete régime exceptionnel c'est-à-dire ɗum ɗo ɓe ala parti politique ko pinka ɓe laamori ɓe haldi fotta wondema ɓe waɗa transition et puis c'est tout an immoɗa ko parti ma mo andanɗa hoorema hande no instaura niveau national niveau international inna wondema an ton ɗen ina déceva ton parce que a ala heɓude goɗɗum yaha tawta bandiji ɗin régime déception on aybina kadi parti ko iwɗa ton ça veut dire quoi ko prostitution wonɗa wadde ko ɗum ɓe innata e pula cagayagal ɗum ina politique ni ko cagayagal tun ɗum ɗo mari inde mara inde goo parce que onon sikkuɓe wondema iwgolɗa yaraɗa ɗum ko politique itte ɗum e hakkille mon kala e moɗo yawɗo han hakkille mum nde ƴetti ɗum ɗon ande o fokkiti waɗugol cagayagal y a pas autre mot sari inde goo ala politique, oui, donc wondema politique, il faut être malhonnête, c'est le plus malhonnête qui doit faire la politique. Ande wondema on faut quitter natugol embawa aka. La malhonnêteté, cela ne veut pas dire être politicien. Si on y hande présidentiel Loudalen Diallo, faut no itiri ba mabbe parce qu'il n'est pas malhonnête. So yi be faut pas hande no jokkibe. Hay cadre be faut accitibe, c'est Loudalen peuple faut jokkemo. Fi honno parce qu'il n'est pas malhonnête. Ko fi on andu la malhonnêteté et la politique, ça n'a rien à voir. Si tu es malhonnête, non, wallahi, koko hiudon do nyanden France, do ya tanu. Koko hiudon nyanden États-Unis, ya tanu. Koko hiudon nyanden Canada, ya tanu. Ko présidentiel Loudalen Diallo hande, haro wadu retour à Conakry. Ko hiyoton kon, on y est. C'est-à-dire que kanko ni l'homme du peuple, parce que au tauna malhonnêteté et makko. Il faut que les gens comprennent cela. Guinée me fo hande no yeta wondema ko ɓurɗo jiibade wo ko on wawi ardagol ça c'est faux et archi faux ko yimɓe faalaɓe ƴawrugol ko ɓuri jolde wo fino hewtira objectif mum on ko ɓen faala faminande yimɓe politique ko malhonnêteté ko wawɗo fenade wo ko ɓurɗo wawde wujjugol wo ko ɓurɗo wawde jamfa wo ko ɓurɗo wonde bandi wo c'est faux et archi faux ko ɗum waɗi si tawi hawri ɓeɓe mi yi on ɗo fof ko ɓe yaray ko ɓe jiiɓi kon parce que ɓe jamfike ɓe mayɓe fof ɓe jamfike ɓe Ousmane Gawal ɓe mayɓe fof sabu Ousmane Gawal o jamfike ɓe si tawno hara num o waɗano ko waɗi ɗo kon hay si tawi yimɓe bo goo kadi maayi ɓuri ko mayno kon hareno jamfaki Sellou Baldé la même chose Bawouri en la même chose ko kamɓe fof daranino ɗo Dadis Camara hande
hibe inni ko be wino dadis gasata kon hande ko be dari be inni ko mama di Dumbuya wada baba ko dadis wada no kon hay Alpha Condé mo dari den en fof combattu de fi 3e mandat hande be dartike be inni dum e dum joni non arten non joni onon yidon darani be do hande sifa wano Aliouba no soka ay fu yo wada Aliouba rien il n'a rien fait il mo soka onon hande parce que tout simplement idon hebude ko faal don kon c'est-à-dire yo Aliouba may ko kasoton ça ne vous dit rien fonike menge billoba Habib Marwan bedo den fo hande mabori hay goto anda on to be woni onon dum do fo ça ne vous dit rien c'est-à-dire onon hebe postiji monding hande idon wada directeur de campagne idon jonna mbudi idon wadde ko fallon so ngayni dum do Mamadi Doumbouya wada on ko place mon popino andi dum kadi on wadata do ko Muttar Diallo wadali on wadata do ko be wadali hono enta o mo mamu mi anda yejita inde makko ne Bantamaso on wadata do ko Bantamaso en wadali on wawata muyude mayo do ha buron Bantamaso c'est faux et archi faux on wawata dum Muttar Diallo il nous a divisé il nous a mélangé il a détruit le Fouta honto woni hande awa sellu balde on te dit que tu vas regretter bawuri ko golluda do woko golluda do andu ko zéro parce que nyande Mamadi Doumbouya nangawo hay mudo heddota 15 on heddota ko jogi don ko foko menenje c'est pour la Guinée un point barre hay goto pitiyata aucun ministre ne sera pitoyé personne hay goto accantake musibiam on va donner la parole parce que vraiment si gasata quoi donc haray ko mi andin tinta do tun kadi ko fi be Eli Kamano si mi jonita parole parce que o yidum do den fo mijite non ina be Eli Kamano ko bibbe men jetta do c'est nos enfants ina be Eli Kamano de ko bibbe men wimi donc si tawi non on jettitiri dum d'une autre façon ande wonde ma si tawi on gouvernement no wakili ha jettugol himbe pay bibbe ben fi yo himbe ben fanku onon on ngindi wonde ma koy nouveau koy o yaha élection woni hay son yahali élection Mamadi Doumbouya mo wondo wadande campagne il est président il n'a pas démissionné arrêtez la démagogie vous nous emmerdez merci beaucoup haray on donne la parole à Saykou Oumar merci ok comité de communication la solidarité pour la Guinée Saykou Oumar hande le 23 novembre 2025 yalla ko jonnu en dole den dakore ha wawe ngaccinde nde fenande ɗo kadeji men ya rabbi haray hande ko woɗɗe ƴettude ko fewndi toujours e hoore ɓiɓɓe leydi par ce que ye nganndi ɓinndi ɓe kono andintinnan ɗum ɗon haa ñannde waawɓen stoppude ɗum ɗon kay koma stoppen Mamadi Doumbouya en naɓata hay nokku o propagande ka ɓe fokkintini ɗo par ce que hoore impose ɗum guinéyemɓe ɓen dictature wala guinéyemɓe ɓen majjina woɓɓe enen noon ɗum ɗo wata massude 21e siècle ɗo e o génération men ɗo inchallah haray noon ko toriɗen jamma on d'abord kaka kañot o kañotto ko wona e wolede bimbi e kikiide wota goto lando ko won ɗum fewndinɗen ma hande ɗum ɗo cuppitoriɗa ma ɗum ɗa cuppitoriɗa jamma o yo waɗu haqqinde munɗen nokku ngutu yo jamma on andu ko ma gonga kan tabintinne ñande noon gonga kan tabintinna o haray ko woni e wadde penande ma piiji ko ɗum ko fof acci haray jamma on koyo wakkiɗo wonɓe ka yaasi ɓen wonɓe ka capital ɓen ɓe wattana yiila e o kañot kañotto on jamma on yewtama dande dow ɗum kañotto laaɓuɗo boyi wona regreta e ɗo kadi ko wona e ɗo kadi abadalla badis feƴƴiɗo o génération wonɗo ɗo génération aroyɗo ɗo kadi ko continuité ko mukku winda wallina no ko constitution wallina fi impose gon citoyenneté men on arɗo wo wi'i o waɗay en ko o faala enen citoyen ɓe leydi en wiyaymo martirta noon ko ma addemmo ka laawol kon oɗo noon kañotto woni ngol laawol ɗon hara jama yo wattan yiilay ko honɗum wona e wuulede par ce que neɗɗo sa teddaɗi ka leydi ma a teddata ka jananiɗo en suti hannde ko honɗum fewndi e hoore guinéyemɓe ɓe en ƴettata ko woɗɗi joni haɗi ko extérieur wono Europe wonɓe nge woldema États-Unis kono joni ari joni ka ɗi pays ji wonɗi frontalier binde men ɗo en fof en suti ko honno sikke honɗum waɗi ɗum on fof ko par ce que jooɗiɓe hoore men ɓen ɓe teddinaali en ka leydi men ko ɗum waɗi sen heɓude ɗi witteeɗi ɗiɗo fof ka leyɗe janane
Timatu mara eno alako uri ya hitude. Hande Allah on oki en biji dimfu. Saido funu dogitande. Kaledi men fi kullukum hande. Wan o propaganda simandu kabone wolde do. Wana entere men. Ko entere kambe jodi be men. E kambe wonbe abe ben. Enen non ko wonde nge watte ko fi entere men on. E entere aro ya ibe ben. Mon wonde nge watte fi on tabitu. Are jama on hande yido par exemple de do balde ko fitti ka sentepo en yide bitejo tigi ko yalti wori kan par rapport e o constitution mo wonde nge yutu de nyande fini veti udine be yubu to hakkinde munde ko hunde watande nder niwre atta habba jokkina gati bitele wi ata kila yembe ben ko dum do won do goto arata wi ko dum do won do ko si ari a peggi ke mum ha ari ka hore ma anda no jaka anati no ko anda ko woni constitution e yido ko devalu den kon top député jo on monsieur Fadilu Balde ina tout devalu kadi kanko tigi o yantintini ko kambe tigi wadu be dum be anda ko won dum be wadi e joni non kambe fu be joni ke dum be suti ke dum anu le ngodi dum ngodi tike ando wona ngai ngoto wona ko o plan wonɗo e waɗude ko wawata tortinde guine yimɓe ɓen hokka guine yimɓe ɓen e kasa trop ko ɗum ɗon wona e haɓede ko ma ɗum ɗon acca joni oɗo yewti en kanko tigi ko woni ton kon kamɓe tigi ɓe anda o yewti ko honno leydi ndi fewndori plein capital a ara e tawa laawi ɗin fof no sutti ɗum ɗon hay goto jangganaga o constitution hay gotito hakkunde mon e Allah tawa ɗum o ko yaha tambina e région ji ɗin fof on jii ko wona e wolede kon hara enen gila yimɓe ɓen ko ɓurtuɗen wattude yiila wo en fanɗi jama on noon no wakkili jama on no wakkili ko yen ɓeydi hara hay pusti seɗinaali en laawol takintin kon gonga kan so yi hande Allah ɗi seɗɗudaɗen hino woni vraiment populaire hino woni aaden hittuɗo ka jananiri ka leydi men kan wowrotako ko par ce que ko neɗɗo nunɗuɗo fiitabintingon tuttu gineyenjo on o teddaka leydi makko o teddaka jananiri ko ɗum waɗi fii makko hitta yañande ñal hande ko fii ɗum ɗon waɗi ɗi o golluno ɗin ko wonno ministére laawi ɗi wano fatana jedi bankolo haa yewtoya koye maɗa en ko ɗum wowlete goɗɗo wata kintinde ɗum ɗo awa andon ken golle moƴƴe yoɓa e hañande ñal ko jama on jooɗi kadi hande blogueur ɓe woni arde ɗo waɗa e noppi mum hande ɓe waɗi essentiel ɗi bambe to hande ɓe waɗi kaɗe ɗe pontagame ɗum ɗon foppu ko naaka jiifaji maɓɓe ɓe ƴetti ko jawle ɓiɓɓe leydi ndin ko contribuable men on si tawno ɓe gollitirno ɗiɓe ɗi mbuuɗi no haaniri no nder o 4 an hande a yiyatano loope e nder capital ngal ka leydi men ɗon e nder capital on a yiyatano loope normalement jama on kadi ki o heɓu haqqil ginen jon yo finu ko jawle men ne wona e gollitireɗe ta ɗum ɗon on bo haqqille men ɗen koko wiwɗen kon ko yoɓe watu rettude l'ordre constitutionnel ay noon jooɗi o ari ɓe yimmi ko par jour ko dara kon ha on ɗon par jour mo ɓe wi'i andina ɓe martata e pottine to woɓɓe go ara regla ɗum ɗon par ce que ko enen woni reglude ɗum ɗon hannde kadi awa ko ɗum woni o kamɓe ɗo par ce que gooto arata tinga e hoore min kono ko si tawi woni ɗo woni ko gollitire en arta e seeɗa ɓe yimɓe men majjinaaɓe hannde e yiiɗo adiuba ñande o ñande répétay ɗum ɗon kadi chaque jour on ɗon no jooɗi e kaso Habib Marwan Biloba fonike mange goto anda ka ɓe woni nima gaye goto anda ka ɓe woni maɓori hay goto anda ɓe ari joni kadi e Bandila Keita ɓe ƴetti baɓe makko mawɗo mo 75 ans mo anda fus on hande no majjina goto anda ka woni o lagina tun ɗin piiji ɗon woni e dogudu en yii ɗum ɗon joni ɓe wiɗo ɓe ari kadi e ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe bobo e koye ɓiɓɓe ɓen on yii ɗum ɗon joni ɓe ɗon kadi majjinama joni noon en yii hanki vidéo ɗo yo Allah ahon ɓeydu dooɓe mon ɗen onon koto ilo e koto tijalla distance woɓe no wawɗon kubaɓe mutare en woni ha goto kanko kadi tiggo waɗi ɗo poste ka kanko Mori Sanda Kuyate ministre kanko o wonɗo ministre woode guinéende étranger ɓayi ko désordre par ce que ko kanko woni e waɗde jama on wona e waɗde kona waɗde ko jooɗo je ɓiɓɓe makko ɓen eɓe fidata danki ɓen no tappamo hoore nden waɗa ko faala joni noon ɓe ƴetti ɓiɗɗo
joni non enen ɗum ɗon fof ko jonnali en wode hakkude Allah hande ginen jonno hani hay tan si yiyama e lawol darna oto maɓɓe on lamƴamo ɗon terre andinate aba ginen jon kadi no yitti enen kadi en duwa yittude o joɗɗa ɓiɓe makko men o fija e ɗen to ɓanta koyɗo waɗa ko faala awa enen guineɓe ɓen toganta hoore men nde yawde ɗo wona goto ɗum noon tawa tawiɗa haala ɗum acce bornugon haqqille men ɗen fewnu ɗo no woodi ko kippuɗen ɓeɗo ko maɓe yaha o pelan ɗo ko maɓe yaha ɓay ɗum ɓe bonniɗo programme fewnu ɗo ala ko wonɗen fiin kon élection no satoriɗa ama no waaɗiɗa ɗum ala ko ɓawon men hande kadi ko ɓe waɗi ɗon par jour on notre travail ko ɓe marta e fewu ɗum ko enen guineyeɓe ɓen noon ko vaille que vaille par ce que fusti ala hande kadi ko annduɗen ɓe kadi nani hay just enen maɓɓe en ala programme ko depuis le 35 décembre 2024 programme maɓɓe lanni e programme ji men ɗi ko hedditi ko hande kadi comment fait partie des jeunes kamɓe wiwɓe ko maɓe waɗa dictature ko maɓe ɓotto jokkuɓe ɓe noon fof noon maɓe fof ɓe yaha sima ɗum hande blogueur jo wawata jooɗade yewta konguɗi wano leader jo hande aɗati sellu kalen fof no yiɗimo e leydi ndi wowla ko konguɗi ɗi wonɗe e nande ɗi kono ñawdugon ɗum ɗon kongon fof ko o clan bandi ɗo ko oɗo ɗo nden awa ɓe ɓe jokkuɓe ɓe fof ɓe yaada e laawol gotol ɓe fof ɓe waɗate lawal ngol tula inchallahu rabbi ɗum ɗon noon woyen waɗɗum ko haqqille men hara en arayɓe juriste ɓe haalana en ɗo piiji senen ɗum en wowtino ɗum ko objectif men on faala ɓe ngannde kadi pose des actes acte on ko hollugon clan bandi on ɓe yahay ɓe rewaali laawol ɓe yahay c'est ça hara jama on noon hino wettano hino jarna hino ɓeydana kadi tabbitugol darta kadi communication ɓe ɓen bloguerɓe ɓen watta no yiila e goɗɗo tijjani en ko watta ko goɗɗo ilo en partage c'est la communication qui fait la politique parce que nous on veut vraiment instaurer la démocratie dans notre République de Guinée ko en faala yen keddu partage ɗum ɗo ko ɗum haanude partage ude selen ɓeyɗa ko watta propagande ɓe yoɗi ɗum ɗo non ko yen andi ɓe ils vont partir vaille que vaille ɓe yiɗi ɓe ani ɓe yaha si Allah jaɓi ara jama o noon no wertana no jarna ino ɓeydana kadi courage e kala ka wontiri ara yo Allah ɓeydu e jam e golle men ɗen wallahi ko enen kañata makka e ko enen ɓe joggino wallah on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup Sékou Oumar haray joni noon en jettay ɗo ɗen Hadja Maimouna depuis l'Allemagne Hadja Maimouna micro assalamu aleykum mi salmini on fof mo onon wonɓe ɗo ɓe mi landi kesiɗon e jam onon e ɓengureji monɗin fof ara e moodi ɓurata ko ɓeɗo fof woni wolde ɗo ko haa ɗo moodi labama ara on fof ɗon weltana ara e Allah wulan noon ɓeedan en boole Allah en danduɓe folugol en amina ya rabbi ara e comme no waɗirten noon sowno kala fi kañoto men o ara eɗen nodditi jama on eɗen anndi no satti no metti fii ɓaar goɗɗo si tawi o jam fama aranu hara fi o hooli to yimɓe ɓen hara no metti fii han mais hara yoɓe hoolo ɓe ndaara yimɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe hooloɓen ɗon ɓe ara ɓe tawta o kañot men par ce que o naajooɗagol tuginna nayi kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗi ɗum ɗo yo kala jooɗon ndaara kañum ko on ɗum waɗani hoore mum kañum ko on ɗum waɗani leydi mum ndi o leeɗa inna min yoɓe jooɗo minna a Hajja Fatimata hunde waɗaali ɗum ɗo min Maymuna ko honɗum mi waɗani gine fii gine wolataake mi woola fii gine landataake ballal mi itta ballal hunde woltaake file mais si ari sabotugol ko min woni premier ala ɗum ɗo yo si yimɓe ɓen selu ɗum ɗon wattana hiila ara tawta o kañot men fii en immo wakkilo ɗen daran ɗen gongaji men ɗin ko leydi men o kañoto na immugol ko hande tumma ko ɓeeɗa tum oɗo kañoto wone ha ñande taniraɓe men rona mantiraɓe men mora fii honnu fii yo teddungal ñiiɓu ko leydi men fii o yawre ko woni feƴƴude fen ɗo kon fii ɗum ɗo yo hattu alay si mi ari fii kañotto on ko ha ɗo mi happata ala komi wata ɓettude ɗon kadi e pari ɓen ɓe weltanama ɓe weltanike ɓe pari ɓen ɓe holli IFDG no wuuri ɓanden ñande Allah ko waɗata piiji ɗin kon ɗum ɗo en programme ali ɓe Allah hawrindir net
meeting gi e innugo noddutude likkum bambeto on ngay oto jere susata hay joni rewde makko parce que bandi golle maɓɓe ɗen fof ko galle bonde on faamude Allah hawrondiri ɗon noon tawde ñande réseau sociaux on wonno hollude ko meeting on pari e minen kon noon tun min woni yiwde ko réseau ji ɗi innugo minen ɗo e nguddutude pont ɗo min inviti kala ko woni bandi afrique ɗum no ari tawtiɓe kamɓe groupe bandi o kamɓe fenoɓɓe minen min darani ɗum ɗon hare ɓe pari ɓe weltanama hare ɓurten ɓeydude kadi e holli fiyalaki sellu ko dow o inni liɓay mo pelleto o yanayi o Allah waɗi goɗɗo wata ittude Bonjour Ibrahima Sori, ça Allah va? waɗi kon sa inni a ittay hare ko angi Allah woni jeepude kono angi on tigi de par ce que ko Allah waɗi jartay on tigi jalbinimo goɗɗo wata ittude ɗum ɗon sa inni noon a wone mum ɗon no hare min yettaɓe hare koye ɓurto guineɓe ɓe yo finu daɗito darto Thierno Sadou Bari, merci pour le cœur. ɗum wona innugol ko oɗo ko pullo ko sooso ko maninka ko forestier no woodi maninkaɓe tampuɓe ɓuri lagine foppu yeen hottugine wonɓe hottugine ɓe no wawi o wolande ko ñaamoɓe toori ɓaleeji bimbi subaka ko ɗum ɓe ittirta koje so ɓe yaha ko gese maɓɓe ɓurɓe maɓɓe ndiyan ajanan lay ndiyan laabudan ɓe mara ɗum ɗon on andi ɓeɗo wona fi innugol ko leñol wonani hara millan noddi guine en fof yo immo wona hunde wootere ko bandi ari ƴetti leydi men ndin en otage jawle wonɗe leydi lagine ɗin han dande guineje duwano ka yaltude ko Allah okke nun ɗon fi ye nguuri surroɗo en yimɓe ara en yawaka ko yaasi mais hande ala yawaɗo ko yaasi ɓuuri guineye sa yi hande kala ko yaha fi nattede ɓe yawde ɓe ndaara leƴƴi ɗin fof kon gon ɗo leɗɗe fof komo ɓenna ako guine ɓe naaɗeɗo ko yakka ɓutnaɗi ƴetten feroɗen ɓe maradarañiɗe ɓe déjà ko laamuji maɓɓe ɗi wonɓe yeeyude ɓiɓɓe yimɓe yango yoɓa jawle immo lumba maayo gerdal gettu o ha hewta ɗo an jooɗoɗa inna ka patriote ɗa gollande leydi ma ndin ara signa kaydiji fiyoɓe nanguɓe ɓiɓɓe fof ɓe natta sikka an jango an e ɗengure ma nden on jalay ɗum on jalata ɗum mawɓe ɓen ɗon ɓen ko wulli ɗon ɓen sukaɓe ko wulli kon juuroto e maɓɓe ko ɗum waɗi ɓe nafata ɓiɓɓe maɓɓe e maɓɓe ha ñande ɓe fof ko wirtere ɓe sakkitorto ay Allah ittu fiire e maɓɓe haren toyki Allah en fattike mum kala jokkuɗo fiino leydi lagineni yo Allah ñaama keehe guine en fof cooɗo uddito manto ƴetta pinka jogito yo Allah hawlan ɗon on jaasimɓe en tori Allah yo Allah jaasin groupe Mamadi Doumbouya on e kori makko bandi mum fof kala iwtirɗo ɓaawo Mamadi Doumbouya yo Allah hawlan ɗon jaasin fi maɓɓe ko jaasinno fi arnoɓe fof kadi taditi immi darto forcé yo Allah hawlan ɗon liɓu fi maɓɓe toona fi men amina ya rabbi ala so mi ari ko haa ɗo mi salmini on. Merci beaucoup, Hadja Maimouna. Donc, il y a Portugal, de Modi Kindi. Harayɓe salmini wonɓe ɓen ɗo fo e jajiraɓe an ɗo ɗe kañum e kottiraɓe an hekkiɓe ɗon ɗe haray titiji on koye jama on e ɓooyi yewtugol ɗo surtout yimɓe wonɓe ɓe ndiɗo leydi meɗen lagine hannde haray ko jama on fof anndu ko jokkuɗen ɗo ɗe o naafi e seɗɗo jokkanɗen o naafi des études jokkanɗen ko jokkuɗen ko fino leydi men ndi yaara yeeso e mi anndina noon wonɓe ɓen ka CNRD wonde manna yettude Allah buy e maɓɓe waawi contactude en tawaɓe tawaka kañoto ɗo kono ɓe holli tigi tigi on hayso fi maɓɓe wowlaaka ko ɗum haɗi ɓe wowla ɗo ɗe fi maɓɓe vraiment ɓe weltanama ɓe jarama ɓe jarnama ko ni tigi ɗe donc eɗon anndi oɗo Doumbouya kanko tigi no addi noon ka laamu no woodi annduɓe no woodi ɓe annda financement ji jari tawano ato arde Sali Boubacar. o yahi so yi hannde buye maɓɓe no huli fi oɗo financement ko jokka ɗo de no ardi noon ko noon o yarata diina ka inni ka matu diinu to daanu kono ñawlorɗa o ko noon yoɓirta awa Mamadi ko ñawli kon guineɓe ɓen ko noon kadi woni ko yoɓirte ɗum naago suuɗi noon haray tawa ɓen no humpa fi oɗo kañot koye ɗanuta wonɓe ɓen kañot ɗo fof kamɓe tigi wona e noddugol tumɓe woni yimɓe dari dankaranni yimɓe ittude kadi ko yogaɓe woni yewtude ko commune kamɓe ɓe sustori yewtude ɗo hande wonɓe ɓen ka nder leydi meɗen no tawa ɗo yaltuɓe ɓen no tawa ɗo on programme ko CNRD jokkiɗode ko ƴanno ɗum ɗo déjà ko lanni kono noon ɓay haray tigi tigi yo jama o eno tampi ko wona koye nede no lanni fi Doumbouya lanni yimɓe sikkude ɗum koko woɗɗi awa ɗum koko ɓatti
déjà ko hewdi donc ara tigi tigi on komi tawtoɗo sonnaɓe ɓen surtout sonnaɓe ɓen kadi donc tigi tigi on koɓe tawtoɗo kañot ɓe sembina en par ce que kono mbuuɗi ɗin heɓori Mamadou Ali Mouba, ko merci landa pour ko le cœur. timmi oɗo haray ko yahuɗo tigi tigi on hay fof si wawata masugolle hoore e ɓaawo mbuuɗi ɗiɗo noon mbuuɗi alhamdulillah jama on nani moƴƴa buyi kadi notike woɓɓe kadi no tefude ko honno komi yewtoto ɓe wonɓe tefude ɗo koɓe woni kon sikkude si ɗo moɓidirama ko fii honɗum awa hay si ɓe feññinanaka ɗum wona fo yewtiten ɗo e ken koɓe andu ko ɗum tigi wona moɓidireɓe waɗi ɗum lekay koko woɗɗi fi mum kadi tigi tigi on si goɗɗo hino jokki gonga haray o nana e piiji ɗin buyi awa kala ko wonɓe ɓen ɗo woni nande haray koyeɓe fanku donc na noon yoɓe muñno par ce que muñal wongal ngal nagui neɗɗo muñantoɗa ɗen si tawi ko hersayde ma ko hulayɗe Allah ma ko hersayɓe yimɓe ɓe haray tigi tigi on e ɗum ɗon annoɓe hakkilo kono ko hikkiti kon ɗo haray jama on fof ko yo moɓodir wono buyi tawa ɓen woni ka senerde to buyi e maɓɓe contactime buyi kadi engagide ɓe fuɗɗike déjà donc haray ɓe arani ɓen koɓe anduɗo noon ara ɓe salminama on weltanama donc are hande ko haɗo mi mari e komin ƴewta wassalamu aleykum Maaleykum salam. Ouais, on jarama. Aray on weltanama Modi Kindi. Donc en jonna ɗum Mohamed depuis Paris, depuis la France. Mohamed Diallo. assalamu aleykum aray min salmini membre de comité de communication on ɗo fof wona o ma o min salmini wonɓe geɗade ɗo e wonɓe partageande e o yewtereji ko wona waɗede ɗo yewtereji labaɗi e yimɓe dariɓe darti haɓɓiti fi gonga no tabitiraka leydi muɗum o weltanama fof on jarnama ɓayda ko yewtete kon ɗo fof ɓayda ko ɗum woni yewtama on juuri ko ɓeyditira ko ɓeyditirante juuri e hoore juuri wona fi no ndi welira hande kay kono ndu ɗuuɗira fiyo kañot meɗen e neeɓi wolude fiyo kañot e wolitike ɓe musidɓe men jentiɓe en ɗo e ma jentoytoɓe ɗo en torike ɓe e wawata arde fensita nemɓe wiyemɓe kutta kut ko ɗum ɗo wonde wadde fiyo kañot Ousmane so Ba, pullo merci. yewtama yo faamu ko yewta ko e yewtitike o kañottu ko fii laabuddaji men ɗi miɗo ɓuure tañƴinade noon si wiyama laabuddaji men ɗi fof e ɗi jaɓi nanoɓe ɓen nani faalaɓe nande ɓen nani mi toroto e enen kadi communicanɓe ɓen ɗo fof meɗen kala e meɗen landaɗo fi o kañottuɗo yooti yewtu tun landiɗo mo o kañottuɗo enen ɓe communicanɓe ɗo koye subaɓe suuta waɗaka communication jogotoɓe kalise ɓen kadi ko feere ɓen kadi ko subaɓe suuta woni gardoɓe kalise o si a landama fi o kañot hon ɗutu o tigi ko fi labudaji men ɗin fof woni nder fi o kañot sotino wi ma ceke noɗamo ko honno kañot to walori yeto ma wawata ɗum ɗon anda fi ɗum ɗon anduɓe fi ɗum ɗon ɓen kadi no dow ma toon an anda fi ɗum ɗon an ko anduɗa ko communiquegol ɗo fi kañot ton anduɗa kono ko honno golle ɗe yarata dow ton ma ko honno jokka dow ton an anda ɗum min Mohammed ɗo mi anda ɗum goɗɗo go kadi wonɗuɗo anda ɗo mo be e population mum mo be e ko halfina ɗo ko ɗum woni fiyo kañot
kono no yo jama andu e woli tiki ko kanyo toni female ko kanyo toni fila budaji men ko kanyo toni fidi fo niye to ndo kadi ala jiselu la niye laba nge boy wonno be sikkitade mama pinobe e on niye ko ondum do de wat ko ondum do de wat sika kanyo tudo e buda fere bu wadu ko kalse ma wadu do sitawi ida atazi ka section ma ka federal ko e buda fere ko jettu walli no yato passé ko ma kalse punde wawe taka sinte to no men mi tolki o dare fi o kanyo mais satina na logo riko ko million tel adata du yaka ko bitaka tivia wakilu ankati tawa sadaka ma tawete fi bantallaki ala jengo ma bibe ma ben kadino taro to via babe ngantawa no fi no ko nga tabitira laki kono ala ko hersini merci Amadou Bari tawte ala jango sidi to ma yalti foti e gorebe makko ko be ta yandi timmo do ngana ala ko wonnami idande babe mai ko yan jamano be dekkase kadandi dunga ba mai tokkuno warobe yimbe be fala no ka gonga be ba mai wadi no ni kombo fala ko ay ko te mengene ko fala ka ko dum fottindi nyendo enen do fala be dum no be yi ta be ya hito mi ha mi kami tata go te na kono no yo be andu be accam mari bi be mabbe be ko fonto tan parce dum do ko tari ka windati si fete mais si vanto bi te amen mais si vanto bi te wobe ko kati maybe amene be do me wondu no esa kaburi saptu to dombe akki men dombe be tay woyu taw to waro be membe kinna po be membe sali be gonga ni balagine ila lagine bi lagine be jabal gonga ni balagine o klangoto no dari no wi nundu be bentawa dero ta ko wala fileni e ille ko nundu be wonete bawmu ko fala be gonga be duade wonde bawmu dum non ko on ko ala gisel fo no andi dungande tawa mawbe meden ki kala be men be holorden e nder fuuta jalo hande tawa ko kambe daroto wontida mamadi tugano mamadi panta fi mamadi liba mo mabbe on non do yondo continue lamu makko kumpai mo lamu joni mo mabbe yo sasi ne kayasi merci Amadou Bari oye lutu bebe nade kakaso be lutta kakaso to be lutta kakaso to kambe be hendo mieto ko be fala ko be nyana ko idon be nata ka konko di mabbe be wawo mabbe jetta pick up je mabbe be jawra be jin joni luttu be ben yo be walo ka nder kaso yo be assassine ka nder sare brabe yalta lendi dogiro ya ton mo mabbe on to be wakkili jette de janna non be adda ka nder suudu be duwano on ɗon be jangana on ɗon aɗa no hulɓini yoɓe felluto vidéo ji mum luttay tarikaji mum luttay jama o no maliti fillitoyte kadi jango ɓayru fusu ala ko ari luttude laamu lansana konte ɓe iyesama mi wiyani laamu seko ture men maɓeke kono laamu lansana konte men mandimi nisan je ay a konte nisan ɓuri 40 nisan no iwtiri ɓaawo makko imo goɗɗe no yeeso goɗɗe no ɓaawo imo tumbo ɗon mo ƴetti koye ngal makko faykata fulo
jogi cigarette toon mo fekke ya wawa hande ko hay suudu ndu wawa fo no yiwde ɓe yaha ɓe filmanto ɗon fo hay goto ala toon koye hay goto ala toon de ko ndu waɗi ɗum ɗon fof waɗike maayi mi sikki Alpha Condé arti wattiɗo on no kadda o e dadisi e yinka dadisi sakkiton ɗo bawuri o wonɗo hannde darade ɗo wiya kañum ko mamamadi dumbuya jooɗo ñande men lanceno babal kuuro on Mohamed, llama al teléfono que está ahí. El teléfono lo tengo ahí puesto en el título. bawuri e murtar e mi anda homɓe ko minen ɗum adi lancude bafal ngam ko minen wudditi bafal ngam babal kuuro natugo gasdate hande ko ɓen daroto wiya mamadi dumbuya yo luttu kalamu wiya ko kañum woni chef de campagne mamadi dumbuya directeur de campagne mamadi dumbuya allahu akbar awa hare bawuri acci ko guine en fillo e ɓawo maɗa e yeeso maɗa kadi an fo e jokkuɓe ma ɓen ɓayru luttuɓe menen ndiyam kalanji ɓe min faalitake Merci Abdul Diallo. ñamoɓe ko ñaami o ɓen ɗo mi wonta toon inde man yo ɓe andu kamɓe kadi ɗo moɓe acci on ɓe dogi ɓe yahi ɓe jokko e ngeenaare yo ɓe fellutu ɓe ninse ɗum ha ñande ɓe awdi ñaamo maɓɓe mo yo ɓe fellutu ɗum Moutar Diallo ala ko waɗaade hande e monde koye Amérique o suusata yaltinde hoore hay si ha juwaɗi o wawata yaw yo goɗɗo accu ko fille hara koko moƴƴi wona ko boni yo goɗɗo andire ko moƴƴi hara na ko boni yo goɗɗo andire goonga hara na jamfa ɓeɗo ɓe hersini Fouta Diallo ɓe hersinide hoore maɓɓe kamɓe fof e kiikalaje wonde duwanade babadi dumbuya ko hoore maɓɓe ɓe hersinina Fouta Diallo fof ɓayru mi toñata fof yimɓe rimɗuɓe ɓen haaju maɓɓe ala e jokkugol mamadi dumbuya iɓe muññi ɗon haysi tawi ko pulaw gotum ɓe ñamata balɗe kono ɓe ɗum no yoni ɓe iɓe muññi ɗon ɗi buunoji ɗa noon yawɗi tawa e mamadi dumbuya yoɓa hakkilo ɗon par ce que ɗum ɗo koko lannini minen meɗen anndi ɗum ɗo koko lannini goto wawata waɗude ko dumbuya waɗi kom yalta victorie c'est impossible haɗay ko honɗo mi toroto e enen ɗo o membre de comité de communication ɗo koye ɓurtu couragade wakkilo ɗen par ce que allah lamɗo kala seedi iɗe wakkili iɗen desidi iɗen dari darti iɗe waɗude yelko wonde wawude waɗude fof koye wakkilo continue toroɗen jama luttuɗon kadi yoɓe wakkilo ɓe wallito fiyo kañum ko kañum tupettu wawata yaltinde edi pijjuɗo monsieur ɗo wolinama si teno harade marno nini 200 000 €, 300 000 €. Wallahi hande hareno golleji men koye waɗino hareno hande golleji men koye waɗino ɗi enen ɗo wona wigol adde ɗum ɗo soode ɗum ɗo e ngala ko bitagati wiide mum kala ko mari ko yo waɗi ɓe jooɗo noon ɓe ronka yiide golle no waɗa on tuma ɓe yalti e ɓe wolanen par ce que enen ɓe wonɓe ɗabbisiɓe ɗo fof hande ko goɗɗum ngo wolte kono enen ɗo goɗɗo wi o e gandaka ɗo ala enen ɗo ɗum ɗo wonen ɓawo président men o landi waɗe cœurji ɗi nan ɓe signal de live on waɗe e cœurji wonu ɓawo makko wakkilode wallitoɗe gonɗum woni wallitagol ngol ko memgol jifa mum on yaltina kanseji ɗi naɓadi kadi duwa to haɗay ko ɗum ɗon mi mari yewtere ɗo hande ɓayru yewtere na ko gasata ok Mohamed merci haɗay on jarama o weltanama assalamu aleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, Johnny directement ayant des Adja Nénégal depuis l'Allemagne. Micro.
Adjanene galle micro. Ok. Maaleykum salam. Voilà, allez-y. On va présenter des Adjanene galle ko hande fuddi intervenude do donc on va présenter. Bon, oui, quand les galle non on est vraiment harako Allemagne woni. Bon, yo tigu da ko yota do parce que ko yota ko on dit parlo yotude ko di tata do tu. Haray ko yendaru si tawi hetta dekka e wawi toujours kañum nangu koye yimɓe woɓɓe goo aray hetta Abdoulaye Diallo, merci. ko haa feƴƴiti madde noon kadi haray bon min ala politique ɗo ɓe mbe hetta dekkaɓe ko tata 28 septembre boyi e maɓɓe iccino yeeso itti moƴƴiɗi amen nabi ɓe 28 septembre waroyde contre laamu Dadis Camara ay wo ko militaire hande ɓen hekka dekkaɓe ɗon ɓe woni traité façon mindeɓe ɗen fof ko lamare ɗo komin traitira ɓe yoɗe ɓe annditi ɓe rewni sukaɓe amen bandiraɓe amen e woore laawi ɓe wari ɓe hande ɓe yittoɗinna o alaji bellu woni sabu ɓen ɗon ko maayi kamɓe ɓe tawata alors que ko kamɓe wonno woore organisation 28 septembre sukaaɓe waraɓe bande to fof hiɓe tawa Ousmane Gawale ñallida e men yirida honno e laamu ngu e soori famintinno dimbi haa ɓe ene maɓɓe wondi ɓe ara ɓe waranayi turdiɗen ɓe yaha ɓe waalo to ɓe jala to ɓe hirto ton ɓe ɗumanno hannde ko ɓen yilti ɓaawo men yogol ina wonna maɓɓe joni ko ngur laamu ɗo ko ɓeeɗo wata nawrude e yeeso ko ɓeeɗo wata ɓantude lajine alors ɓe ɓe hejjiti ɓe waraɓe ɗo fof Abdoulaziz Bari, merci. ɓe tawano yeeso hiɓɓe kamɓe woni woowore sabu ko ɓeeɗo fof maayi ko yimɓe inne ko gooto woni sabu on to kamɓe ko maɓɓe ko e haray min hinan wi wano Fuuta Jalo ɓe ni hannde o programme ɗo sino sendina ko tawandema yimɓe men but sino tawa ko jooɗoto dorano du'ano ronno goro honto yiɗon e heddiɓe ɓe mokkobaɓe heddiɓe ɗi lekki heddiɗi ɗin tawata hiɓe joɗiti ɗi kaydiji ɓe hiɓe tirade photo e ni hay kalifa e Fuuta rondinama e defte maɓɓe senade ɗo ɗi tiridama photo ko kalifaɓe honɓe ɓe ñiiden ɗo honno kankan ma Girokuri honno Baskot min yaali de si tawi hara no waɗi awa kono min yaali hay jelet maɓɓe o min yaali mino rondo ɗe defte no dirina ɓuri Fuuta haray yen duwa accinde mawɓe men ɓe andina ɓe koɓe woni e wadde ɗon ko naa ko wawata gasude ɓe faalama bonnude ko baadiraɓe maɓɓe ɓen moƴƴinno ko leer yen wasude geru feere ɗum ɗo e wawu sangude par ce que fewdo ɗo so ningu laamu ɗo hiɗo tekki ko eler wondigo yimɓe men ɓen buɗɗe maɓɓe hino tambiti ngo laamu so fa hekka dekka e bustinino nder ton hannde ɓen yo fof si tawi ɓe wawama ɓe wawama foskede ɓe wawama haɓɓede willo e nokkugol joɗɗine ɗon on yiyeti tawi ngo laamu wawa yarde yeeso hay 1% ko ɗineteɗe heddiɗiɗi tawaka ko woni townude ngo laamu ɓuri ka haala kam woni haalde ɗo ɓe honno cadre ɓe men sortiɓe yeeru tawti ɓe ɗo faaminkini wondamake o militaire ɗo somo keddi ɓuri Dadis Camara oɗo sino wawi nafude ɓuri Dadis Camara o waɗi duuɓi nayi ɗo waɗi ɗum ko taw lamɗo o wattirike o moɓidiri jawle kende but o préparé oɗo ari ƴetti projet ji mum gayniti oɗo ko cosmétique no wawa si a préparé pijiɗi fof gonɗo jombuɗa oɗo salonde coife wawa tout macila e jombeteɗo lalli hay saha to hara koye wattankiro e programme o
haray haala ɗo ɓaynaɓe ɓe ngo haalade awan salminama. Ok, Adjanene Galle, merci beaucoup. Donc, il Fodeya depuis Maroc, après Moudi Adama Diallo, Angola, Fermanay. Fodeya, image. Assalamu alaikum. Vas-y, mais gentima, vas-y. Assalamu alaikum. Haray mi yuri kam fop lalande staydo jam. Haray fayda yewtireji haqiqaji waɗiɗo yewtireji ko tawata mi falano wowlugol alhamdulillah ɓe ɗo kadi wowli mi adora yiwirugol jama on yoɓe aru ɓe participa eɓe yalti jawle maɓɓe ɗen ɓe waɗa o kañot ko fiila buddaji meɗen ni o kañot nafayi en moƴƴa no inchallah jama on andira kadi yeeso on yeeso itte kumpa wata goto jooɗo fela men menen nga hara kamɓe ɓe ala memminade hay fo so ɓe memmino kamɓe kadi ɓe waɗa ko ɓe duwa kon accen en fof meɗen jonnidire juuɗe meɗen en ton ƴettu fof fawonge juuɗe hoore amen min tum mi wawata wadde goɗɗum goɗɗo ɓeeɗo tum wawata wadde goɗɗum ko fokke jama on memmino fokke en fof meɗen jonnidire juuɗe meɗen ne donc haray ko kañot haray yo gandu ɗo kañoton toujours haray ino continue si feƴƴi ɗon e yewtay ko fewndi gon ka leydi meɗen ko tawata ɗen suti piiji ɗin ɗo woni yarde noon wona normal haray le combat continue si allah jaɓi si ɓe jooɗi keɗo ɓe sikki fi amen dani ko ma fi alhaji seludale ni e ni ɓe famade hay fus ko ni gere on woni si allahu lanno jaɓi haray le combat continue yo jama on fof waɗa ɗum ko hakkilleji mum yo jama on fof immo daro daɗito fi droit muɗum fi no gonga ñiɓirata leydi meɗen ndi leydi men ko ma jona leydi fewndi leydi nunɗundi leydi ko tawata guineɓe ɓe wawa wurgol e hoore mayri fannamantina ɓe bonnali yo jama on fof andu ɗum si allah jaɓi aray mi daroto ɗo ɓayna ƴettugol tan moƴƴa yewtireji haqiqaji waɗi ɗo aray assalamu aleykum warahmatullah. Merci beaucoup Fodeya. Donc haray Modi Adama depuis l'Angola, voilà, fermoren live on ɗo hande. Modi Adama micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Réseau mon moƴƴa few, voilà, réseau maɓɓe on moƴƴa. Donc voilà, haray musidɓe on haray on acce hakke. Donc Modi Adama arti kadi, donc Modi Adama réseau mon on si tawi moƴƴa non haray karan gasirta. Allez-y, meɗen jenti on kadi, allez-y. Ya fe ko toylo région mo de holla région mo moƴƴa fe ya fe ma ene mi ala o dikinta non so yaare ko ko yimɓe yaɓe so dina ko on problème mari ok donc voilà Modi Adama hande wata ɗumannade donc haray musidɓe am vraiment yewtereji kelɗuɗi waɗi ɗo hande kadi haray jama fo weltanama yo Allah ɓurto en wallude haray koko faala ɗen vraiment ittugol ngu laamu bandiɗo ɗen e hoore meɗen yo Allah newnan en no ɓuri yawirde Allah wata ɗum ɗo ɗen juutu Allah wata en hewtidu ɓeɗo ɗen ha fin décembre ɓeɗo ɗen yo Allah wallu en ɓe itteɗo no ɓuri yawirde haray noon iɗen andi fo e mum hina enen wonɓe ko yaasi ga ɓe yata itta ɓe kono si Allah on jaɓi ɓay kanko woni wawɗo jogui on ittoɓe ɓe no takko makko ton Allah e ɓe ɓukutu makko ɓe ittanaymo ɗo no ɓuri yawirde voilà haray ko ɗum ɗon nde marɗen ko ɓeyten ɗo haray on fof on weltanama haray en e saha jaroji ɗi jamme kisi e meɗen.